Nigere mwakirijo mwake mbere ya mambra jange ja manene ja Twine Chietu Festival Season 2 mambra jaja jakathi kithika muchine ja Nairobi na nandeno wichindire tigiti yaku koreo scan QR code DJ kana witekere uweru digital.co.ke no chokyo biuria bikai kenda wichindira tigiti ya Twine Chietu Festival Season 2. Na katiba niyete ya Kenya rutha rwa kuthurana na njira ya thiri kuregana na jaria ikuigwa thirikari tikubathithiria bwega. Katiba oeji niyete polisi ngugi ya gutigira nibakurikithia thiri na kurwa na wagagia indi kiuria niri kuri na mwanya wa kurikithia watho na gutumira inyankurukia kithimi. Kuri na maandamano Kenya kana kuri na maandamano Kenya nituonaga mbiche tibui ya Kenya kugwatithwa ngurario kunyamarwa na tear gas ndoji cia kubakania miri na kinyarimwe bamo bakethirwa bakirathwa na rwa kiri maandamano ja sabasaba antu kathomba ni bekiri mpene kinyakethirwa ni baciumiritie na njira ya thiri na nikumania na bubu nikio gitumi utukuba narua tugukuria atiri katiba yetu kana rwangiro polisi ne rudingatagira katiba kire gukandana na andamani. Rwangiro polisi ne rutumagira katiba kire gukandana na andamani. Tutumire maoni jaku kire namba yetu ya SMS ire ni 23578 kana kire mitandao yetu yonde yo kinyaniria na ratore live kire Facebook na kinya live kire YouTube na tukethira tukithoma maoni jaku o uria tugwitana mbere. Iji ni machi anteto iria tukuthuranirite Yarato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Anto kathomba gwikirwa mpene onde barabara cia kuthungira Nairobi ngikire maandamano janaru ja sabasaba. Yes, I am in the race, governor. And I'm clear in my mind, pato shinda nabo, na batekuruka, badato. Mithikale ntore gwakiria chinda ni bawe kirigite kia gavana onde akinyite ntere cha Southimenti. Gavana Mutuma gwika gikaro na gwati mbaru kiri sekta ya mira kwariria mawatho ja meru ja kimera giki. Na kiri murimi uri ome kiume giki turi murika kuthirema kiri urimi bwa njuki. Teto cia weru. Mutegeri wa Weru TV ni werigero bwakwa ntuko yaku ya mugwanja mweri mugwanja mwaka jangirigire 2026 ne yagiritega kugwati ogeni kirenteto cietu cia themwe oni mbitagwa Dorcas Wakaria monaniria wetu wa mathithio ni Purity Richard gatwambirie antu kathumba ni bekiri mpene nyuma yao guchumiria kiri maandamano ja kurikana miaka 36 kuma ndwa ya 1990 yenda gwitikirika kwa bya mabibi ngi bya siasa endi moroto jonarwa jugukari gutindika thirikari nonto makarika ja Kenya kunyamarwa ni polisi na kinya polisi gutumira inyankurukia kithimi imochia barabara nene cia kuthungira Nairobi gatigate ni chirokere kuingwa rukiri gataitere onto burigiritie matatu gutonya town. Anthony Kadenya ari na riboti na njire nkinyaniru. Maandamano magukongwera ntukia sabasaba muji munene Nairobi maambiri na kariba muji kuraukira barabara mpinge na baingi kugana kagita kaomo gukinya gatigati ka muji Nairobi. Polisi baikagira jingoro barabara nene ja muji Nairobi na kuingira ngari joka matibwa mwingi tatonya gatigati ka muji Nairobi. Itagalelele kinyagirio kamati bagutonya na kuma gatigati ka muji ojo amuna gukari nimbudire na mbere kuigwa gatigati ka muji Nairobi. Polisi kionekana gaikidiro ka muji ojo na barabara gutonya bunge kuingwa gwitukira thigenke abiashara na bogatigati ka muji Nairobi wantu kungima batindite baingi beno kilibwa kwithukirwa. Sasa tunaona hii maandamano ingetulia kwanza tufanye kazi juu sisi wote tunateseka wakati tunafunga biashara hatusaidiki inchi pia isaidiki.
amuna ogumagiri maandamani bamukuthithia maandamano barabarani arambia kwina obisa inspector munene wa polisi ya Jogoo House mataji ara matunda polisi bekirite taraya bakibekagira mpeni na kubatonyekera ingari muhundo wa Subaru. Wachaneni na mimi. 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 Hapana. Wachaneni na mwana. Baingi bandamani baba na bale na teteri bagotokea mwinge bakielekagirwe mukwa imwe mpaka gituoni kia polisi gia Central. We have been hindered to enter parliament, and some of our comrades are now have been arrested, and we don't know where they have been taken. Here with me is a petition yenye tulikuwa tunapeleka kwa bunge, lakini tumekatazwa kuenda bunge. Nairobi has been cordoned, the parliament has been locked, and nobody can access the premises of parliament. The Sabasaba Day keeps on happening because we've not fixed the question of accountability. To us, Sabasaba is more than a commemoration. It is more than nostalgia. It is a reminder of an unfinished sentence, an unfinished work that has never been completed. Kulingana na ripoti ya polisi, andamani nkiro kia 10 ni bedhiro bagikirwa mpeni gati ka mujujo Nairobi. And we do not have any death, injury, but we had an arrest. We had apprehensions of only 10 persons. 10 persons. 6 were arrested within Pangani area and 4 were arrested within Central Police Station. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Mutegeri wa Weru TV ni kumania kiri riboti utugokuria kethiro rwangiro polisi ni ruthingatagĩra katiba kiri gukandana na andamani tana mbere gututumira maoni jaku kiri namba yetu ya SMS 23578 kana kiri mitandao yetu ya ukinyaniria na uria twitite na mbere na ntito cietu tukethira tukithoma maoni jaku no tugita na mbere Captain Mithika Linturi na arua na kinyite South Menti na arionekete gutakuna gisiasa baria bakuruira na bogete kia za reji Rais Ruto ate mutethia nontu nowe wamuritira gitene augite ngugiria aitite ta kana aritite ta mubunge wa Igembe South etiomba kuringithanwa neria munya aritite ari mubunge wa Tigania East kana nderia bonde bare ya Minister Borimi na Ndithia. Linturi Nkuruki atiuriritwe kugera mugwe governor wa Kagita Gaka toria mutukare agututariria. I am in the race ya governor. And I'm clear in my mind pato shinda nabo ni migambo ya Mithika Linturi ni muruiri giti kionga bana mero akire nyuma ya kiatho kia mathiko ntere cha South Menti na kiri wethira na ntumo akire aruiri te bionga bana mero ntumo ya mbere thira kire kithiria Kawira Mwangaza. I advise my good sister Kawira athithie Juundi arwe na koti athirie mahamba ya because once impeached kulingana na sheria you cannot be a candidate for any election. So concentrate wetera kasungwa utethia nontu ate utethia urawikire nyenye saini nontu nowe wa kuimpeachete oranda ure ringi kiripita munya Mithika aruga no kabagatega witingugi obwa mutongeria akiuga bakaringithania Kagita Kaware mubunge wa Igembe South mianke 10 na munyari mubunge wa Tigania East mianke 10 oritingugi bwa ware minister kwa mieri 20 na bwa munya bwa mianke 5 na kinya akiuga bagatega mianka ya wetano tangabana akiuga munyana remerwa ningugi na nikyo akariba mero ba muthurukire mwankene jwangirijire 17 nambuwe kinyato aelete ba bange bonde turungamya bo because they have been tested owa tuega kwari tete ngwebwe ga muno for 5 years as ngabana wena 70 billion na ta ukiombekana wananchi bakwinga whether wena atete ngwebwe ga it is not possible Keda go aritete ngwebwe na bari satisfied kaba kiri new contract. So when you go out there
orie miaka 10 10 ome weye uwe ko kwendete wita kuthithia muliko yuko tirete na nako tirete nthi kuthira yonthe kuthira ko kaura na uthirie Meru wane nio no ntobio itoshwa pension. Some of us are not looking for pension. We are committing ourselves not to change a mess. Tumo ya medika kiringa bana mutumanto edingia ni ati na remine ngugina nandi na idhuranire guchoka mathabaune gutumedia kana kwa bisa wanchera kaire eria kuthithia ucore na gukirieti harmony within the county non to county nho kinyango ndene mweri 12 ukwe opportunity ekuthura cabinet can no longer owned together. Nika kwa thukana into enori staff into enori out ore alelia kila pahali nara kuonde mando ya kuginyira ya county ya Karerwa utie mitaratara irio kana mando ya kuthithika. So I think the best thing we can do ni nyawo kwira please get prepared to go back to the property ukaunje kana uchoke nchera wakarie avungwa because that is where you belong. Ngoene bweri kunankerwa mwene nguge urokumenya na atebweri kuthithwa. Kiripotrande to shewero reakwari etwa ni mutuge kare. Arimi na biashara bamira ni bekeri wera ni ati mworoto joatho bobweru tikurwa na biashara barene ya Somali indi ni gutigira ba kuthingata mawatho jaria jakurukitwe kenda kuthia na kuthiria mathina jaria jatwire jainyite nkingo kimera giki. Kiri muchemoni jwa thirikari ya Meru na gwatimbaru ba sekte ya Mira baugite bathithitio watho bobo kenda kuguna mtu wonde uria wirigagira Meru kenda kununkia gitunguru nja kwawe muthuri Muriuki na kujirite gikaro giki. Kiri muchemoni jwa jutani gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma ndogia biashara na limamba Mira kiri muchemoni juju betho bakirwa ati teka biashara ba Somali bakitho bagito biashara ne Mira indika bakwirwa ati mbethwe bakithingata mawatho njara jekiri nikenda kurikithia na kwagirithia biashara Mira na mbere antu beto na barabe no bwana bokera Somali tekwengwa ke kwirwe comply na sheria kwirwo ore ngare license umenyiwo kamata nga Mira kendo tekiwe toka matabandi njire ndo thuke Mira imakosa kwirwa ura Mira twekumenyewe ura Mira muntu we ya Mira kyakathia to imeya kwinkwendo bwira atire propaganda iri wita na ground ikiwa atwa ba Mira ibakwirwa ngaba thime mandri begire mandri buti baite aburoni baokire mendeko mantu yonde iseria yangiregeso ni center na ito tuikwenda tutumiki. Gavana mantu jaria thithetie gukurukira ke bill kana act ya Mira promotion nikenda etethia muremi wa Mira itukwereanwa ikenda tutiga ikwenda ya Mira na bei ya ndegoro itukwereana ikenda tumba gukuria cooperative societies iriga twareria mantu ja pricing ya Mira itukwereanwa ikenda tumba kuinvest batu twingwa kire kimera getu kya Mira itukwereano monkau arankuruki pombete gwitikanĩria no mwanka bagwatane kutonya kirikundi Pilipike thwabike batetheria kuthwa bagikura na kunenya thirikari ikutho kibagwata njara kiri mandu ja wendia na kwagirithia urimi wa Mira. Ndiboria atiri ke imera biria bionde twanda ndene ya Meru County twina kaua ibanenka na era irando ikenda bendi imera biao bago benda ya imera biao gukurukira cooperative societies iba investete ndene ya imera biao bena nyomba bakete bena into bagurete bena bareba batataira nikinonto Mira batwe utereo twarara tugwati ne thirikari ikenda tumba kugwatira imera bietu ya Mira neki le santo ba
manto a comparative ya tugwirwa no rinde bati twanjiritie tutukwa comparative nemo inyo ndakugonda kugwige muri na bangi beta bagwige ngero kuri agorwa mirango enda kwakishira bangi bastoga bari la binene kakwenda obura manto ya miraya takugwa na ingwete kia narari saf ne bato twena kibarua kinene kawita kwa mantu ya miraa ne kenda turitana aremi abiasara na auriba miraa ne ora miraa ebagiri mantu ya mea ne ngavana wetu wa Meru County His Excellency Reverend Isaac Mutuma wa Twethingia Muthuri Muriuki Wuru TV Mutiriro Kangangi. Jumapili ya tariki 5 Wero TV netariririe rugono rwa Akariba Kabangwa baria bethirite bagitetaniro njeruria bataga kuoneka kuthungirwa ni sewage onto buria ni ugwati bunene na ndi ntukwena arua minister wa roji kirithirikari ya county ya Tharaka Nithi Njue Kaithungu na gwatanirite no rungamiri bo kambuni ya roji ya Nithi Wasco aria bakinyite ntereji gutigira miberethi iria iraturaga sewage kwagirithwa akiaria CC Kaithungu na Rombe ya Kariurekeri akiuga thineje irejanite no thondeki bo barabara riboti thuraniri ni Nicholas Chabari. Behalf of government na company ndebwele sole nundu bwa kwikala ntuku ibwekalite buthina ruci. Ojune minister wa manto megie roji kaunti Tharaka Nithi itwe Njue Kaithungu akiariria anto oba akabangwa nyuma ya bokumira kiumia kithiru bakithetano nto bagwagi ibaroji ronjiroria kuma mweru wena ronjirwa ni wasiko gote muntu wina ndeni ana makadi kumasagira mbia na warega kuri banki ronjiro teku ukarengerwa ronji ningoteke gote musiari otena wena ronji gukura turengere ronji tulibete ronji roji akuga rwenyangirwe ene barabara ikithondekwa no ende ari sore na kinya thirikari ri sore no nto bantu bakwithira bainyerikite iroji no ende ibwa thondekirwe na baina roji ende kiriro kienu kila bwana na kiantu kwirengi ngabana akiona na antumana twina Wasco kuhakikisha tukweja kwigwa ni mbiongo ina thina na tukoswa solution kana tukoswa kionia gya thina iria riu ndejete kurutha confirmation ya tiruci no gitete ate rurakinyire barabara no iratema kwa ni kanda biashara yumba kuruthika ya maiga na yatema kwa ni thirikari ni alengire ruci so kathina kau kalari na itali intentional kana tuaga irresponsibility ni maendeleo mau makigeria kubanga bangwa project ya tuika affected kidogo tutikwenda ronji rwiteka tutikwenda ronji rwigwa rukiunaga na undi ronji rukuna na undi ni runywewe ni ng'ombe ronji ruru na undi ni runywewe ni muntu ronji ruru na undi ni ruthambe na ngai yake na murathima muntu kathie pipe ni cietu cia sewage kote kintu kikuriki kote bantu sewage ikuriki wanai banini na muyo ri mwina rutha ru munkiona kaundu kegie leakage ana yaronje wanenu ya sewage bantu mwaria muno ni mubati gutwira Akariba bachoka yankatho no tutayari roji ro bakinyirite michi yao tutagia maendeleo twina wasirie karete ka fomu yako etu menya riu tukumenya twina barabara ontora ondo kaumira ngari arake karo mwire karo menye niyo ndare na mauntu marito na te niyo ninkani atumia mababa kabangwa riu ni ncokeria ngagua kwa nkatho nigo tweka ate ni muregwire kiriro gietu anika ngucokeria waibio ku nkatho muno no ntonguga waibio ku abioke arabiokire na ofisi ya yonde ni naugire waibio ku na bioke na pale ari ngucokeria ofisi yawe kuma ya national government ni account ngauga ya biokire andi mini yako kinyaguna chief twathikiriria tutai na mbara na ne ngucokia nkatho ni mwinde no twina ronche thaino thirikari ya Mtaibioku ije kena na kurutira wananchi wira na kiu nikio gitumaga kwithirwa kwina ukiri kaunti no ita Tharaka Nithi kuma kabangwa wandia Mariani Chukaga Bang'ombe Petan Class Chabari Ni bwega mutegeri wa Wero TV no ntubagwetana mbere kuthingatiria nteto cietu na kuri na kiuria kiria tugukuritie kethira ni wonaga polisi bakithingatira watho bogi katiba kiri gukandana na maandamano na ngitegera kiri mutandao wetu wa Facebook. Derek Mwenda ariuga totally no, this country is going into anarchy which is a dangerous route. Nawe Swaziki akauga no na inkoni bwitite na mbere gutuma maoni jenu tukethira tukithoma maoni
maoni jenu o uria tugwitana mbere gututumira maoni jaku twerekethirwa ni wonaga maabitha ba polisi wakithingatira katiba kiri gukandana na maandamano na tugichokera tugakuretera mateta ja mwene mndomwe uria guteta kinya nyuma ya gwikia igamba kotini atunyi munda Mwankera Nandi onto bubunite kaburemete. Nandira ino mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Na kwa garukire nataka kanyakika kathongika wete green yenyange karibuni ala nontu mathaizetirere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kangentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kadiozo chiwa ndumekarire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukala ni wa nyomba zuzu na Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi nikuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho jumutu motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Twasemane tiamwe twinde turembushinda mene tukethugunde thugania ria kueja na muma tukethugunde thugania ria kueja na muma thamugwanja itari nkinyu muchokia kirungama agitwira tutataye twambiririe agitwira tutataye twambiririe rugendo na twarikia kuthathaya twambiririe rugendo na twakinya mututine nio twarungamire na twakinya mututine nio twarungamire. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Keep
Extra Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Alendio kai madiko ka. Ai kai miso manto. Utega kinya kai to. Ai, kale kimero ke moyo. Kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri mututujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako na arua ugure shares na wikage muthijo waku kenda wonaga maketha urakubatere. Ni untubwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarure akwe nagwe. Yetu sako, your success, our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana lelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club.
Ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingateria nteto cietu tugicokera munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ntukwena arua na njiritie rukirirwawe na kuthuja murandi jo akibwa talanta mbere ya gutongeria mucemanio jo kanjo ya minister aria muthiene ekite mucemanio kenda kwagirithia motungata ja thirikari gukurukira mutandao jo e-Citizen abone ondi gukujeri maandamano ja sabasaba mushine jo Nairobi. Maureen Kinya na tudhuranirite riboti iji. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki uria wonanetie wiru bwawe bwa kwambiria ntuko yawe ya oritingo gike indarokere na rwagateitire netire gutega weti na mbere bwa Talanta Sport City aria akiaria na ugete kwena bieni binge bigwa kwa Kenya yonthe. Rais Ruto ametusaidia sana kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya sporti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha, lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha ile Nyayo Stadium, vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea, na ni stadium za kimataifa ambazo sitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo. Agekatha ndukembethe kumanya no ritingo gebwao gokeria nthiguru. I'm very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money, but because they also want to build their country. Na kwa hivyo mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Ama namna gani jameni? Tuendelee na hii ujenzi wa stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ya Nairobi River Regeneration. Ndio vijana wengi wapate kazi. Vijana wawe busy na wapate hela. Wasitumiwa na wanasiasa kufanya mambo ya bure. Na kubera ni bamwe babare bagotethia nthiguru gukura. So you are contributing to the creation of our country's milestone legacy projects. Na mimi nawashukuru sana. Nataka mjue ya kwamba hata kama mnajipatia riziki kwa hii kazi, hata kama mutapata malipo, ile kitu muhimu sana ni kwamba mnasaidia taifa letu la Kenya liwe na vifaa vya kisasa. Nyumene Kindiki atongerete mucemanio na minister na Kinya atongeria bange bandwangi mwanya gutariria wagiru bwa e-Citizen amwe na Kinya utungata bobwega kiria Kenya. Bobo ne onde maandamano ja sabasaba za gwetete na mbere mushine munene jwa Nairobi. Maureen Kinya, Nteto cha Weru. Aendelea siendelee. Wacha nione salamu ya rais ya asubuhi, salamu ya rais. Naru akiri murimi uri ume turi murika uri thibwa njuki kana wenda urimi bwana incho Edna Materi uria ni wangwataniro ya Igati Creatives na guturitana uria muntu ombekia gutumira antu anini gweka biugo bibingi na kinyanjira injega cia guketha na incho iri na chema thokone nele kithinji no thuranirite rugono ruru. Murimi ntuko ya narua tore ambararia urimi bwana incho gatumenye murimi wetu wa ntuko ya narua tugwatanirite na Edna mbita Edna Materi kuma Igati. Urimi bwa Igati itwethero twina urimi bwingi sana kwa twambaniritie na urimi bwa maugo urimi bwa njuki. Twethero tukienda kuthithia mirandi maugo etete 1 million beehive ne wetawa. Uguni bwa urimi bobo ne boriko. Urimi bo abote gwetia mbecha inyingi kinya mtote na anto anene bakuthithia maugo no amberia na gachunche kanini bakuthithia maugo jawe. Kwa lazima wethrowe na maeka 10 maeka 50
urenda gachunche kanini tu omba kwamberia na no omba gwita na incho eku maita jangano na mwaka no kono teno ogwita mbecha gweta kuga gokogorera na njoke chiaku irio njoke ta ikogorerwa irio kono kona nande wena ka na incho kara gaku kanini ogotumira ne kunywa roje na mawa ole chare au ko tekono tembecha ogotumira very economical. Omba gutumira gachunche kanini ata gweka maugoja maingi. Nande tometa apiari. Inyomba ja ole twetha na nyombe mbori nyombe ng'ombe nande twetha na nyomba ya joke niyo etawa apiari. Ire okomba kutoka gutetheria obanje maugoja kundene ya apiari ire. Ikenda omba ko no bange kinyama ogo gana depending na kanya kale wena kwa uwo gwaku na ndeko lingana na ole omebangete na ale ole no kethe kinyama itaja ere jatatu mwaka na renge niyo no ntubwa kulingana na ole au gwaku ko kali no ukethere mwe kwa unande no monka kinyo kwena umenyeri bwa ogoja ikwithagiro kuri na mwanya joa wa gerubwana inchoka na quality quality irio inyinge sana weta kena incho kwena ere tuga organic na incho organic etena chemical otena tonto kwe bara beta abakaurugera ngachuka abakaurugera into ale roje na rora njoke ikonywa no kone utometa undertreated na kaire ikenda womba kuongera olitobora bwana inchoka na incho enjega meterere au ikyoto mete kwandwa emega area eongaira value ke na incho area no kone na incho kinyana incho yango etengana kwa mto kungwa na kolema na incho tafadhali nemeni kwa wingi tonto na incho kinyetengana oteka uga tonto anto uga nkagora rojo nkadhidia rojo nkamba yogo ambedia na aru ambaogo jaleo na mbedimo ya egati creatives 0782 974 978 Nele wa Kethenji Wero TV Moremi Oreume. Nyuma ya kuthingatia munda gwa Kagita, Pastor John Maundu atiumbite kugwata njarene munda jwai kemwe na nusu iria akwathira kugura ende mumwenderia enderia muntu wa bairi. Ariuga kinya nyuma ya gwikie gamba koti na koti kwa thachokeru munda juju onto bubu butikinyanirite akiromba na ndi utethio kenda mabitha ba miunda bathikiria wa muribo koti. Dennis Mugendi na thingatirite rugono ruru na tutumira riboti eji. John Maundu muri mukari ari na mateta iguru ria obisi miunda mushino maua ni untu bwakiria akuikurega ikurikithia watho bwa koti bwa kumutonyithia mundani jwawe bone nyuma ya uria amwenderetie junterene cia nkanga igembe centro kwenderia mtungi na bakugambara mushinda ni ndigitwe ni obisi cia kandi na safia ni kwithirwa oninda ninda urire munda antu amwe kana nganga athiru ruyini na ndaura no ni twakarire mwene ambirio ngaruka na twacokere ningi tureta kotini turamba o miaka 6 from 2018 na twamba munda yakwa yuronekana ywa uma na yonekana ywa uma munda yakwa ndiracokerua 2023 ndiraewa judgment kumau ndirabwithirwa title yakwa ndabwithirwe title yakwa 2025 kwita mundeni ndireta ndiracoka kwingwa no andu obara nundu kwi mundu weire au aigirirwe iguru riakwa no safia aigirirwa iguru riakwa twitite ambere akwamba
watuike ndi ni akumbinga mundeni yura na wewe ngwa atina any document watho bwa koti bwari aikwe ni mabisa ba obisi na bakujire munda jukirigwa ni mantu akuga ni baregete ikuthingata mwanka nandi untu bumutigite agitagia aki sabia na renjeswa pate kuthingatira watho wa koti niguo kuigwa ikuo nyingi ikiumira nuntu wa miunda lakini naoni mbwatite kawaida step iria cibatere teto nacio tuthingatirite obisi cia savia kuria tutionete wakoraniria nawe obisi nacio cia taito murungamiri kuga ni baitire ngugi yao ya kuwejana taito na maundu ari na aki na ngugi iri tigere ni kiri obisi ya savia maundu agitagia aki weru ntere ni cia igembe ni kwithirite kugikujiro makarika ja maingi ja uragai bwege miunda ngerekano mtu kwendia munda na agacoka akenderia mtungi na ungi mundojo mutugo jotiagirite na jogwitia matagari ya thirikari uranandia na kanala munda we ya wewe nontu no na mbesa ire nyingi watu kana nkirwa munda angu kwira bita ngoi na mundu wenderetio gwitwa Raisenna Mbeketho owe umwire ebe mundeni yakwa nundu anytime oni nimbiyite mundeni yakwa na ntikwenda kwithirwa kwina kikuo au Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru. Au nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri wa Weru TV nontu bwa kwithirwo gwatanirite na unikire nteto cietu cia themwe nteto cia thaa ithatu ukagwatanira na Maureen Kinya uria ukethirwa agitania na ugwe kiri nteto cietu cia thaa ithatu monaniria wa mathithio agukari Purity Richard unbitagwa Dorcas Wakaria no ndi ukaumagaruka mutambone ngogwikia ntere iria cia radio ya Weru FM nikenda nkumenyithie kana ucione uria gwatinda kiri mubango jwa Tuburu Kinatashi. jamaa jiothe taburi ba recordite ka video ba kyoda buri bakigeria boda buri korania neto mamio malalamishi yes ni makiona na ya muri malalamishi mago na ne ati mani nuiti ya wete kindungu iti ya hoda buri kwa akuchegira muri kindungu au gatekera ikeno monka kiona kanira ki kamera bakeragia bo bararagira muri story ngidi frame no bataragia ke ba complain na nunto amanto mange mwanya lakini ati iretete mixed reaction mono nunto kuririkana ati gutina watho bwa Kenya bomba gukwata nunto no gikujitie no kuigua no gikutia indi bakauga ati watho bwa Kenya bugaga ugwatagwa nunto in possession nunto uri nakyo yani ukawatika no uri nakyo no baide lakini dia no kujitie kenya muri kinungu gyaku wize zero kalia tatash uona kyo mubuko na kawe na evidence no kungwata kwa una monkai wa gwatikana lakini utena kyo mukono na eva kauga pa confirm atikyo pa menya atikyo expert ute evidence no ukadhimwa risi unaweza pimo lakini umevuta kadro woni mbeka irio na anti mbeka irio na nkadira nkara irio na anti no na ndo oteri ndo ta yani adodiri ndo dio ka ko ndo dio ule kiro irio ne bwana kamtondu kampenderie ngumu anga uni ntekwije aikwa marungu kuwekera ngumu karatasi ne anga ikya kumbakira uko nengi ndonire ndukembite bende to chitumira mono ino chita wa na muri cookies ni Weru TV.